chapter 9 verse 8 to 15 gijima usheshise. uNkulunkulu wakhuluma kuNoah nemadvodzana akhe wathi asenibuke la mina ngimisa sivumelwano sami nani netitukulwane tenu letiyawunilandzela kanye nato tonke tilwane letiphilako letinani tinyoni netifuyo nato tonke tilwane tesiganga leniphume nato emkhunjini ngisho nato tonke tilwane temhlaba ngimisa sivumelwano sami nani kuthi ngeke kuphindze kubhujiswe lutho ngemanti azamcolo angeke aseta azamcolo kutawubhubhisa umhlaba. uNkulunkulu waqhubeka wathi nalo luphawu lesivumelwano lengisenda emkhatsini wami nani nato tonke tidalwa letiphilako letinani nato tonke tilwane letitako ngibeka umushi wenkosazane emafini uyawuba luphawu lesivumelwano emkhatsini wami nemhlaba nangiletha emafu etikwemhlaba bese kubonakala lo mushi emafini ngiyawukhumbula sivumelwano sami emkhatsini wami nani. Hallelujah. Hallelujah. Lenza balekuthiwa li-altar bazalwane. Ngesiswati kuthiwa li-altar liladi. Ngisitheni ingelivile phelile nakuthiwa altar kuthiwa liladi kusho ukuthi yinto lekuxhumanisa nakungetulu kwakho. Amen. Li-altar yindzawo lapho khona kuqhumana umuntu aqhumane nemazulu aqhumane nalokungetulu kwakhe. Amen. Yindzawo lapho abane contact nema spirits latsite. Alibonge igama lenkosi. Yindzawo lapho khona akayi angakaphathi lutho futhi. Yindzawo ye exchange. Kukhona tinto tafika utishiye, kukhona tinto taphinda uphume nato uhambe nato. Awusanibonani bathandwa benkosi? Sanibonani bathandwa benkosi? Ngesiswati el-altar, li-altar ngesiswati kuba yindzawo la khona iba specific ukuthi la kule ndzawo le. Kuyavamisa kube ukuthi indlu yakagogo iqhamuke seyili-altar eSwatini noma kum-Afrika kodwa ngithi eSwatini ngoba angibathi lama emapha. Amen. Kuyendeka ukuthi iqhamuke seyili-altar lendlu yakagogo. Yentiwe nini ukuthi ibe li-altar? Kufika nini lokuthi bese iba li-altar? Gifika ngekufa kwagogo. Ngekufa kwagogo seyiguquke njani ibe li-altar? La engqondweni yemuntu sathane umkhohlisi uthi nyaloke gogo senguye lo sotawunisita spirit sakhe sesitawusita nine lapha kuleya ndlu lapha sentabo hamba niyocela ini na kuphumelela. Hallelujah. Liyahlonishwa futhi li-altar. Bani bel-altar balihlonipha li-altar. Endlini kagogo kuze kube nendzawo shwe magoti nakenzile awudinga la awunyatheli la. When kama sinathiwa unyatheli la kuda unyatheli ngumawendani bathi kuthi kune spirit sakhona la kunebantu labakhona la. Endlini kagogo mbamba bekungakafanele ukuthi kuthiwe sekusendlini le-altar. Bekufanele ukuthi kube sendlini yelokhuza ngiyabona. Bekufanele ukuthi kube sendlini la sithi khona ku i-conference room yethu la sihlangana khona nasitokhuluma nzabatethu. But ngokuthi sathi ukuthi sekune spirit lapha sekuthiwa kunalabadzala lapha. Amen. Bokwatini ukuthi ngesiswati indvodza isiswati ayingcwatshwa sinoma kanjani nje. Beyingcwatshwa kuphi esibayeni. Lithuna la khona belingafakwa namanje basekhona bangcwatshwa esibayeni. Belingafakwa lamatshe tindvunduma. Lona kwakuhamba kuqeshule emagqolo lamakhulu avale la emganu lomkhulu. Bhayi kube libhayi mbathiswe la bese kuyangcingcwa ke kufakwe bulongo ungcingci. Itingomo tilale la ngoba ngesiswati
ngesiswati lifa leliswati lifa lakhe ngileti nkomo takhe sona ke lapha esibanjelo letikwe elifa lakhe bese kuthi gogo walakhaya abengangcwatshwa yena la abengcwatshwa enhla kwesibaya ngaseshukushwini bese kuthi nangabe kutawukhulunywa kufike kusihlwa futhi akufuneki nakuyakhulunywa kusube nemsindo lakhaya kufike kusihlwa ke bese kuyaguqwa la eceleni kwagogo embi kwalelo khuza lesibaya ngoba kunalomkhulu walakhaya kulesibaya sekuyakhulunywa those are altars and lalela la siphila nje singema products alama altars why uNkulunkulu athi asikhulume ngale tinto leti sikhuluma ngale tinto leti ngoba emaswati ayahamba nakutalwa umntwana wala ekhaya usinakatala lasitholaphi lidloti shabanga lidloti lasithole ekuthinini latibita ngemuntu wala ekhaya lesimthandzako latibita ngaye nalitibita ngaye kubita kokho ukuthi nangabe uthenga imoto kufuna ukuthi le moto ibikwe la kubo nangabe utala umntwana kufuna futhi umntwana ento enjani abikwe la kubo aphinze agadwe ngetinyamata netala ekhaya hawu amen nangabe uthatha umfati ufuna sagabe lenyonga entelo kanaloka aphinze abikwe naye la ekhaya sewuyangena nale kubona kaphuma kubikiwe sewuyaphuma sewuyale kaMsibi nakafika kaMsibi bayakhulekela nebakamsibi sebatsheliwe ukuthi kuda lo mfati la ekhaya nakhona phike initiate kahle ngoba li altar yindzawo ye initiation introduce lakhaya nango ke sewente njani na sewukhona angedluleke lapho wena ungifakazi mane kwanamuhla ngete wakhona kuyikhuluma lento ngoba esontweni bese kubonakala ngathi sesikholwa sonke futhi ngathi sekulihlazo ngishodi yedwa lo hamba letinto labanye abantu nje vele dingilosi lakhaya mawuhamba uya enyangeni inyanga iyakuthatha ihambe nawe sometimes ensabeni sometimes iye etihoshen sometimes iye etidulini kumbiwe kufike kukhulunywe uya initiatewa uyiswe yini wena lapho uyiswe inhlupheko Leviticus chapter 19 Leviticus chapter 19 uyiswe yini wena lapho uyiswe yini kambe uyiswe yini khuluma uyiswe yini hlupheko but lenhlupheko lekuyisa lapha awuboni ukuthi uyothatha lenye inhlupheko lengedulu kwalele kuphethe but wena na uya uthi wena uyodisita angisikami na uya wena uyofuna yini ukhona nje lomunye ufuke kimwa beticelela nje empeleni ukuthi ngimside agabe esipenede agabe esipenede selijuba ngathi uyayathi lento lo igabile wathi ngathi la nto ochazela awukasenziswa banu balento lena basenziswa kodwa lento lo uyigabele ukuthi either ufikiswe kuhlupheka ukuthi uyagula either ufuna kuphumelela awutshele nokwafikiswa yini kulo lengubala lokubili ufikiswe inhlupheko noma ufikiswe ukuthi wogula uma leno lapho uya and now ufika uto initiatewa Leviticus chapter 19 verse 31 ningayi kuyokhendla angikhulume nebakhendli la ningayi kwenta njani na khuluma mkhendli ningayi kuphi nakathi Jehova ungayi ningayi kuyawukhendla kulabane madloti lalela nawuya uyoti initiate wena nawuya khona utawufika lapha kulema altar abo uyabhaliswa hey ngakhuluma into lebhlungu namuhla bowathi kuthi na uya enyangeni ihamba nawe ikwenta tonke letinto ligama lakho libitile walisho la kuletinto watisho uyathi kuthi nase ungasabuyi ngoba lapha phela ibusiness
kuphinde kutshelwe le tinto ukuthi sathi lethe inhlupheko lethu akubuyisana. Funda wena mntwana. Ningayi ke ukhendla kulabane madloti noma ke uphengula etangomeni. Ngoba nanenta njalo nitawuba ngilaba ngcolile. Ngobe nanenda lokho niyawuba ngilaba ngcolile. Mina ngingisimakathe uNkulunkulu wena. Ngingisimakathe uNkulunkulu wena. Ngalamanye amagama ningayi kulamanye ema-altar. Linye altar lofuna uhambe kulo wena. Ngileli altari lelantiwa esiphambanweni ngoba kufa kwaJesu esiphambanweni kwakuli altar leqhumanisa umuntu naNkulunkulu. Jesu lesiphambanweni kulelo altar lelo abelinikela impilo yakhe ngoba ealtarini kuba nemhlatshelo. Lo mhlatshelo lo usho sivumelwano sakho nemazulu ukuthi nawu kumhlatshelo. Jesu ke waba ngulo mhlatshelo ukuthi bantu sebangaqhumana nemazulu. Sebangenda njani na? Bangenda njani bantu? Bangaqhumana nemazulu. uNkulunkulu ningayi kuyawukhendla. Okusho ukuthi nawe uya kuyokhendla. Usuke wena uyoti initiator etintweni letisinengiso kuNkulunkulu. Amen. Funda Leviticus chapter 20 funda verse 6 mbanami. Ngidabuflathelisa buso bami. Ngiyawubufulathelisa buso bami kuloyo muntu locela lusito kulabaphansi. Okay, la nje lokumela kunebantu bahambile bawucela lusito emadlotini. Ufulathelwe uNkulunkulu wena. Akusho mina kusho livi. Lithi wena wende njani? Ufulathelwe uNkulunkulu. Nase ufulathelwe uNkulunkulu ke batakushaya tinto takho. Batakushaya bobhululu bakho ngoba uNkulunkulu akasakuvikeli ngoba uNkulunkulu usivikelo sabo bani na semuntu alibonge igama lenkosi. Ema-altar emadlotini akathi uNkulunkulu singayi kuyelwani kane altarini ledloti edlotini altarini ledloti kusuke kuyelwa kokuthi athole lo muntu iprotection athole nempumelelo la kuleli khaya lakhe. Ngivakele kodwa asambe siyofunda Isaiah chapter 28 verse 14. Angani mana ngifamos Isaiah chapter 28 verse 14. Ngako ke vanini livi lasimakathe nene lenetselela ninetetheleli lenbusa lesive eJerusalem. mama kancane ema-altari eqhumana nemadloti akusiwe ema-Afrika ebantu emhlaba wonke. Ungeva abantu wena bathi hey nihamba niyobona lithuna la Jesu lena nishiye emathuna enu eseniyekele imisamo yenu bakudlala ngabadlanga isikhathi sakho. Kude lidloti kungakafi ini umuntu. Funa kufa umuntu ukuze kutoba nedloti angithi. Yini athi uNkulunkulu ngemanga chubeka ntombatana. Senende sivumelwane nekufa. Nente sivumelwane nekufa ngoba angeke kube nelidloti kungakafi umuntu. Funa kufa umuntu kuqala angithi. Okay chubeka. Nende sivumelwane nelithuna. Angithi nje kuyaye kwendeke kusina ngabe bongekhona useJozi. Noma ungekho nakungcwatshwa lomnakeno. Na ubuya ngala bese unikwa lithi kusuwe nawe hamba uyobeka lithi akwakhe lesivumelwano. Naleli mimoya letawudibita ngalona lo la phansi. Kunikwa wena. Thatha lithi hamba uyobeka lapha. Umikise bo anti bakho balakhaya bogogo bakhona. Nalaba labaphucukile lamhla bayaya ngiyababona mina lapha eSouth Africa nangibolekela khumbula ekhaya. Awamikise lapha emathuneni amikise indodza lenzala sayinematinyo lamabili. Yahamba encane. Oyaya anti wakhona lo silungu ngoba nyalo eSouth Africa ukhanza nesi ukhanze dokotela agabe ebuhlalo kuyahlanganiswa konke nyalo. Ngiyeva nje kusuke yedana la kithi sekuthiwa yi-interfaith. So sihlangane nebemadloti sihlangane nenyanga hliphi ihlololo shoti ngeke. Manje naphala finje akuhlangani. Oya babona bo anti bakhona laba labaphafako bo anti bakhona bamixa khona. Mfana bhuti.
bokhokho bakhona bayaphapha abeke liche kanti ukhaliswa ukuthi umfana bhuti wahamba amusha sobuya nematinyo lamabili eheni lento ine process futhi yayo ayimani ingeniswe ayimani nje ingenele njani ifuna wena uparticipate ekuthi niyona ingene ngelilungelo la ngiko nje ngambule masithandazela umuntu anemahlodi ngiyakutshela ngiqinisile ungaphela umnyaka sosithi ngegama la Jesu ngiyaphuma ilento ngoba kunesivumelano la center wayingenisa lento yena iphuma kanasishumayela nje sisakemukele Jesu wazi waphakamisa isandla wathi nje kusuke kuphumele kwemoya kungene Jesu asinobe sekhuthana namadloti la sitawushisa yonke lento uleleleni ke wena ha ulale mbi kwami kubeka mbanami ngesikhathi isivunguvungu lesishisako ngesikhathi sivunguvungu lesishishako lawo magama la asho ukuthi lento ema-altare bumnyama yentelwa i-protection chubeka ngesikhathi sivunguvungu lesishisako Sendlula. siphephula sendlula kini ngeke ke thine sisi singeke sisithinze thina ngoba thine sente emanga ngobe sende emanga Oh. aba siphephelo sethu emaswathi jena kayophengula kasho ukuthi sisakuphengula bathi sisawuthatha emanga sayinda njani saya kube manga ngeke thine sisithinze ngoba senteni emanga aba siphephelo sethu sente emanga aba indzawo yethu yekubhaka sende emacebo aba indzawo yethu yekubhaca lama altari ngema altari yindzawo yekubhaka but simakethe sine ubika thine kuleli altar lakhe leli lasesiphambanweni leli lemiswa ngijesu usibika kulo ke uNkulunkulu asibuye kulo sikhweshe kulalamanye uke wakunaka yini ukuthi umuntu nakahamba ayofuna noma imali noma ufuna ukuphumelela naka initiate le ye baba ngikutshelile kusukuma madini ngeke ngashisa bosikujana mina sengike ngashisa bosikujana lentasi le lo munye wakhe esikujana wamlanza kwathiwa abohlaba inkukhu njalo ngelivika afakela uyahlaba ke lengadi yenkukhu yayifona kuyashintsha le nokuthi no akasahlaba imbuti manje uyathi ukuthi kwendani kuthi la khaya wonke umuntu akasala adi ukuthi sikhona kuqala kancane enkukhwini into lengabonakala sekuye embutini manje kuphele emalanga uhlaba imbuti kushintshe ukuthi no ufuna ingoma manje uyaqala manje ukuthi wonke umuntu utawubona manje la ngenta njani sekutawuhlatshwa ke lenkomo hlatshwe nje ke kodwa ke ente lento yakhe ningamboni bese inini yabuya ke nihlale inyama ke ukubona kuyaqhubeka angisesifike lesigaba lesi kuyaqhubeka kwena kushwa lapho kuqhubeka ukuthi hayi ke njalo sesifuna ke ingadi yalokuhamba ngenyawo letimbili sekufuna umuntu lapho naye lo muntu kutawukusho ukuthi sifuna umuntu wengadi yakho kuphindze kuthiwe futhi hayi noma ngangibani lomthandzako ngoba ufuna akafuna ulethindo longayithandzi ufuna ulethindo loyithandzako basi lo munye ovela wabaleka magoti kule khaya wathi ngiyahamba ngeke ngikhona wathi kwente njani wathi le ndvo yababe seyifuna ke nyalo indvo lohamba ngetinyawo letimbili noma kanjani kuthiwa kathola umlamthanza ngibani amthanza kwecamnela khaya ngiyahamba ngoba kutawuhamba mina kuqala kude kwamahala embusweni webumnyama ema-altari yinto lexhumanisa umuntu nema supernatural spirits
Hallelujah. Hallelujah. Pho sitawuphunyula njani lenye i-altar lelemiswa uJesu igama lakhe. Ngesikhathi Jesu ayokufa esiphambanweni wasinaka safa esiphambanweni wathi sekuphelele seningaphuma manje lapha. Uyabona na ke waya nje waya enyangeni yakunika into letitseti leto tinto leto tixhumanise wena nelive lebumnyama na tixhumanise wena nalelive lebumnyama nase ungasabuyi tisuka tona tiye kufuna kuthi kwesuka wena wedala ukhwesha njani ushonaphi buya la yini ke lesikaphunyula ngayo na. Luka chapter 11 sengiyathandaza ngihamba ngidabuya ngiqhubeka nayenza. Praise God. Luka chapter 11. Luka chapter 11. Pho sitawuphunyula njani na? Akhulume umpostoli Paul kumancwadi amaHebheru siyawuphunyula kanjani mangabe sisebenzele insindiso lengaka na. Luka chapter 11. Uma umoya nomubi uphumile kumuntu uma siqhoga sihlomile silinze indlu yaso sheshisa manje. Luka 11:21. Uma siqhoga sihlomile silinze umuntu waso. Umoya lomubi na 11:21. nangabe umuntu lonemandla ahlomile ahlome aphelele bese ugadza indlu yakhe bese ugadza indlu yakhe donke tintfo takhe tiphephile tonke timpahla takhe tiphephile. kodwa nangabe lonemandla kunaye Kodwa nangabe umuntu lonemandla kunaye alwe naye amehlule alwa naye amehlule uqhwaga tonke letikhali uqhoga tonke letikhali labe kagongibele ngato abegungibele ngayo atenedise bangani bakhe. atenedise bangani babo. Okay. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So letintfo ke lesaqhunyaniswa nato letintfo lesa-initiatwa kuto uma semukela Jesu tiyaphuma mane atifi kodwa tenda njani tiyaphuma. Colossians chapter 2 verse 14. Kristu uyayibe siyalesula ligama lakho le lawatibhalisa khona wena uthi ucela lusito ngoba letintfo tiyakulandzela. Kristu wesula incwadi yemacala ethu Ah. leyayimelene nathi ngemithetho yakhe Wayisusa ngekuyibethela esiphambanweni. wayisusa ngekuyibethela esiphambanweni. Babusi nalabanemandla Babusi nalabanemali wabephuca tikhali tabo wabemuka tikhaya wabathela ngelihlazo ebaleni. wabathela ngelihlazo Yini lengasenta siphunyule na kuthi siye kuJesu lo wabephuca tikhali wabathela ngelihlazo ebaleni. Kuphila ngaphansi kwemandla ecovenant yebumnyama kuphila ngaphansi kweluvalo kanti nase wemukela Jesu uyaphuma la ekwesabeni. Hebrews chapter 2 verse 14. Njengoba abantu ke bantwana babantu kwadzingeka ukuthi Jesu Kristu abe ngumuntu njengathi ngoba abe tohlawulela thine asikhiphe ngaphasi kwemandla ebumnyama nasekwesabeni ijimo. ngakho ke njengoba ebantwana bababa Naye ke Jesu kwadzingeka ukuthi abe ngumuntu. naye ke Jesu waba ngumuntu njengabo Oh my God. Kuze kuze kuthi abhubhise Sathane lobe nemandla labenemandla etikwelisuku lekufa. etikwekufa kuze kuthi akhulule bonke labo awunkosi yami kuze akhulule bonke labo labathi Ngesikhathi sekuphila kwabo. sonke sekuphila bakhanza kwabo baboshelwe baboshelwa ebugcilini ngenxa yekwesaba kufa. ngenxa yekwesaba kufa. Ngeke uphume ngaphansi kokwesaba kufa unless wemukela Jesu. Kulama altar ebumnyama uphuma ngekwemukela Jesu bese uphila impilo lefunwa nguJesu. Hallelujah.
Hallelujah. Amen. Lo ngikhuluma kanje uyakhumbula la wayakhona bafike bakwentisa tindlo letitsite. You are initiated there. Unless you break that covenant. Taba matima. Wawubona impilo yakho ishaya situngeledana ngani khona tindlo letikubita emuva. Unless utinikele kuJesu ku break le spirit ngeke uzuphuma. Ngeke uphumelele. Hallelujah. Hallelujah. Specifically ufuna kuthandazela abantu labathi ngiyakhumbula kuthi vele nganishiyethu asimeni ngetinyawo. Nyalo ngifuna kuthandazela umuntu lothi ngiyakhumbula vele mine nga-initiatewa. Hallelujah. Ngiyakhumbula mine vele babuza nga-initiatewa. Shayela lo baba ngani basalungisa titulo ngala awusuthi bambelela buye utophunya lo phume kulendo lwanishetwayo. uNkulunkulu unemusa. Uyakuthanza mntanami uNkulunkulu. Uyakuthanza. Uyakuthanza. Hambani kuye. Hambani. Niyasha. Ngenze Nkosi mina ngibe ngcwele kube mhlo Ngenze Nkosi Ibe ngcwele kube mhlophe Jesus Ngenze Nkosi Jesus Ngenze Nkosi kube mhlophe Jesus Come out Come out Come out in the name of Jesus Be set free Oh Rabasa Oh Rabasaka Come out in Jesus Come out in the name of Jesus in the name of Jesus Come out in Jesus Come out Come out in the name of Jesus Oh Rabasaka